kami gaafa Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Dabala Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Akka gaafa isatti mataa isaa. Sabi jadi. Department. Amma esar ture. Amma from sisi baka bahasa Cina ya citi fanya ini kan gitu. Secara bahasa ini. Nimba ini. Bahasa banan ke citi baka foyar ke tanjur wante citi foyar kan nan bahasa ini. Esat mudatim. Waktu yang berarti segala ini berarti saya berarti fanya ini. Secara bahasa Ustaz. Iya, saudara. Haleluya. Malte ini. Nerbi ko sa tajrawante nerbi sabu sammu ke sante ki musi jende jirani nesmur bahasa kan pani chitti ne kan tru Indande jira. jende jire Yesau ye mai chanullu. Buat nama hindanda nundumtu. Nanti tu mereka pula dua kayu hindanda mira. Naga bersuara pada wajahnya hindanda mira. Semua itu cuma doa makan saya Yesus Kristus sudah. Malu cuma dia semua beres. Malu cuma dia. Nami itu nanda Malu suku bah. Malu suku bah. dua ni TV dan aja ni Amo malu cuma dia wasu suku. Wasu suku malu cuma dia. ani anak itu sahaja dua Malu cuma doa bapa. Angkasa ni kan? Beres Malu cuma doa. maka Sikili baju dan daun samosa kanan, makanya kayak samosa pun zor ke, akan samosa kayak tu wonder tu, itu kata wonder tu, Ishi. akan Ofto cuma doa. ufto wonder tu. Maka amat terbito ko, aci tu se, maka kena bodoh, wakayu macam tu dan kena kena wakayu. Beri ni kalau saya suruh itu kemana ya tu tangga. Dari koma ko dari biru ikan apa bela. Kalau kau pun kemau yang kesini. Akhirnya kami. Mai jenya free. Mai jenya free ba free mamu fa injiru. Asyik mai jenya free daga ba ta boten dan de yura. Dan itu standar dari berisi bersihnya sih standar kan jadi lu standar lalu lu kan fayus atau apa yang dia sebenarnya. Karena mana yang faya. Amin. Ada berkata kita tiada yang jelas. Amin. Nanti kita berkata Yesus Kristus. Yesus Kristus. Nanti semua sih tiada. Jadi, nanti semua tiada. Nanti semua. Maka sekali semua harus bertemu abang itu kepada Yesus. Amin. Berdatang. Amin. Mana manusia itu keluarga mereka berada. Bagaimana disuruh? Kota orang fidel, tolong. Buat orang fidel kota. Dia pun dan ofisat Yosi kapten mana? Dia dan dia. Apa? Om nak dia boleh cakap semua hara. Harga cakap apa? Amin. Saya dah cakap. Saya dah cakap. Om nak dia boleh cakap. Harga saya cakap apa? Up, down, finish, bangkit. Lagi dah cakap apa? Sakit, aku nak makan lagi. Umna dia kau dicat nabi. Narfi sambil nak cajo. Yang nama tahu Yesus Kristus tidak jauh. Baik Yesus Kristus pun baik. Apa yang saya cakap apa? Maka sebelum berdoa maka berdoa untuk Yesus. Amin. Nama nak duduk kafir. Amin. Amin. Nama cakap baik kita tu. Kai.
Thank you, Jesus Christ. Yesus Kristus garuu tola maallaqa malee nama fayyisuu kan danda'u. Jireenya bara baraa mana harki namaa hin ijaarreen nuuf kenne. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ammayyaa akka walitti buusaa eebbiidhaan gooftaa jaalala gooftaa. Ashikuma didamni afur firoomsumatti kan itti bittan. Firoomsumatti bitti. Saqqarratti yaalchisaan turre. Saqqattee bakka gaafa hojii calqabaati. Achi maqaan bichaan tiivii qabamee jira waan jedhanii firoomsittas illee galchilee ammas kaanii itti deebi'aa jiran. Jeenaan bakka kanaan booda ciisuu qabdu asitti baay'ee mucaan keessa nu jira. Bulchiidhaan asitti illee sanaan booda hin dandeenyu dabarsaa hospitaalitti nu jira. Rebeelii nu barreessa. Kanaaf harka waa tumeetii kan nuti fayyinu yoo hospitaalii nu illee kan nuti geessu. Galati guddaa waa godhaa akka isa amantan immoo isin ta'e. Ameen. Arshii kuma digdamii afur fixanii uumaa tokko fayyina argamne Yesuus gamsaan dhuma tokko malee fayyina guddaa hin dheeraas. Kan amantan yoo jiraattan maqaa keessan dumaa isin gudduudha fudhantanii kan dhuftan nama mana ilaaluu bakka buutanii kan dhuftan nama hospitaalii bakka buutanii kan dhuftan dhibee qabanii nama albaara keessanii bakka buutanii kan dhuftan mana keessanii dhibee kana ala kan dhuftan kaawwachii barbaadee tawalee ta'ee shakaanaadhaa biyya arabaa as taasisan. Yesus nama kuasa dari kami kau. Irasa Yesus adalah untuk semua kau. Aku mahu sudah kasih orang Amerika. Karena aku adalah makasih sudah besar dari semua Israel. Pagi ini sedih kau. Say. Nagawa kayu pakai saya. Ini kalau tidak bos kicap.
Haleluya.